0,04%. 26, M. Ngila Enoch, 5156 voix, soit 0,03%. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre et à la Commission électorale nationale indépendante. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique du 9 janvier 2024, à laquelle ont siégé, Mesdames et Messieurs, Kamuleta Badiba. Le marché dans son pays. Ni nyuma y'amatora aherutse kuba tariki ya 21 mu mwaka ushize 2023 na amatora byemejwe ko atagenze neza, ndetse nyuma y'ayo matora hashowe ibirego mu nkiko. Ibirego byatanzwe na bamwe mu bakandida abiyamamaje muri iyi manda ya kabiri Tshisekedi yashakaga, ndetse na bamwe mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo rero batanze ibirego mu nkiko bavugaga ko ayo matora atagenze mu mucyo, bakanasaba ko yateshwa agaciro. Akaba ari nayo mpamvu rero hatangajwe amajwi y'agateganyo. Bivuze ko rero Tshisekedi ntabwo yari yakemejwe nk'uwatsinze amatora, mu gihe urukiko rutari rwagafashe umwanzuro. Mu kanya gato cyane gashize nibwo rwemeje ko rwatesheje agaciro ibirego byose byatanzwe, maze rwemeza ko Tshisekedi yatsinze aya matora. Tugiye kuba rero natwe tubigarukaho n'itariki azarahiriraho kuyobora iki gihugu yamenyekanye, nayo tuyibabwire. Ubundi rero dutegereze rwose ibyo Tshisekedi yemereye abaturage. Tudatinze rero, ni inkuru ivuga ko urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwo rumaze kwemeza intsinzi ya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye tariki ya 21 Ukuboza 2023. Ni icyemezo cyafashwe kuwa 9 Mutarama 2024, hari nyuma yo gutangaza ko ikirego cy'umwe mu bakandida witwa Theodore Ngoyi n'umuturage witwa Mpara David basabaga ko ayo matora yateshwa agaciro, ndetse bakavuga ko yabaye mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko urukiko rwavuze ko nta bihamya bihari. Komisiyo yigenga ishinzwe amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Seni yatangaje amajwi y'agateganyo agaragaza ko perezida Tshisekedi uhagarariye Union Sacrée yagize amajwi 73.34%, agakurikirwa na Moise Katumbi Chapwe yagize amajwi 18.08%. Marite Fayulu yaje ku mwanya wa gatatu n'amajwi 5.33%. Nubwo rero Ngoyi na Mpara basabye urukiko gutesha agaciro aya matora, ihuriro Union Sacrée rya Tshisekedi ryo ryatangaje ko yabaye mu mucyo, bityo ko rukwiriye guha agaciro ibyatangajwe na Seni.
Kuri uyu wa munani Mutarama 2024 urukiko rwumvise ikirego uruhande rwa Tshisekedi narwo rugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko nta kibazo cyabaye muri ariya matora. Ni nyuma y'icyemezo gishyigikira amajwi yatangajwe na Seni. Biteganyijwe ko rero uyu mukandida Tshisekedi kazarahira kuyobora manda ya kabiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo bundi rwose kwa 20 Mutarama 2024, aho rero ubwo azaba yemejwe nibwo azabatangiye inshingano nka perezida w'iki gihugu n'ubundi muri manda ya kabiri, agatangira gushyira mu bikorwa ibyo yemereye abaturage yiyamamaza. Byinshi murabizi twagiye tuyibagezaho mu mbwirwaruhame ze zitandukanye yagiye avugira imbere y'abaturage. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abategetsi b'ico gihugu bataye muri yompi abasirikare 6 bagirizwa kwica abasivile mu gihe c'ubushamirane buheruka kuba mu burasirazuba bw'ico gihugu. Hejo ni Mukankusi aratubwira ibindi. Igisirikare kuri wa kabiri cyavuze ko ubwo bushyamirane bwabereye mu mujyi wa Manjina muri teritwari ya Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru kuri wa mbere. Umutekano warushijeho kuba muke guhera mu kwezi gushize, ubwo abagize inteko y'intara bashishikarije urubyiruko gufata intwaro bagakora imitwe mito y'abarwanyi kugira ngo bahangane n'ingabo. Ibi byavuzwe mu itangazo ry'umuvugizi w'igisirikare gikorera mu karere Anthony Mwarushayi. Umuntu wavuzwe mu itangazo ry'inteko ishinga amategeko Alain Siwako arabihakana. Yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters kuri telefone ko abarwanyi badaturuka Manjina kandi ko umuvugizi w'igisirikari yamureze ibyo ku mpamvu ze bwite. Iryo tangazo ry'ingabo rivuga ko kuwa mbere abasirikari bari ku irondo bavumbukiyeho n'urubyiruko rw'abarwanyi barasa ku basivili. Umunyamakuru wa Reuters yabaze imirambo 7 y'abasivili muri uwo mujyi kuri uyu wa kabiri. Umwe mu bahatuye yavuze ko umuturanyi we yaragiye iwe gufunga inzu mbere yo guhunga nibwo yaraswaga. Kahindo Mbahikia wasimbutse urw'icyo gitero yagize ati, uyu mugabo yari umubyeyi w'abana 2 yishwe afite imyaka 56. Abasoda 6 batawe muri yombi baregwa n'igisirikare gukoresha ingufu z'umurengera kandi bavugwaho kwica abasivili 4. Ibi biri mu itangazo ry'ingabo. Uburasirazuba bwa Kongo burimo imitwe y'abarwanyi ibarirwa muri 100 imwe yasizwe n'intambara yo mu 1998 kugeza muri 2003. Umwuka mubi kandi wariyongereye mu gihugu hose kuva Perezida Felix Tshisekedi yongeye gutorwa mu itora ryakuruye impaka ryabaye mu kwezi gushize. Ejo ni Mukankusi urakoze. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turaza gusubirayo mu gice cacu ca kabiri cano makuru tubabwira ivy'ingendo z'Ibeni na Butembo zasubiye gutangura. Ariko imbere yaho reka umushikiranganje wa mbere mushasha Gabriel Attal asubiriye Madame Elizabeth Borne yari amaze amezi 20 muri ico kibanza. Gabriel Attal w'imyaka 34 niwe wa mbere adedesheje ayo mabanga mu Bufaransa kuri iyo myaka yiwe, akaba ari nawe wa mbere agiye muri ico kibanza yemanga ku mugaragaro ko ari mu murwi w'abakundana basangiye ibitsina. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umusesanguzi mu vya politike Professeur Paul Kananura ari mu Bufaransa, atangura avuga impamvu yibaza ko yatumye Gabriel Attal ari we yizerwa ngo aje muri ico kibanza c'umushikiranganje wa mbere w'Ubufaransa. Icya mbere ni umuntu w'umunyabwenge, icya kabiri yayoboye za ministeri zituma ibibazo byose by'igihugu ashobora kuba abisobanukiwe. Cya gatatu nuko ngubu ari mu baministeri bakunzwe cyane, icyo gikundiro yenda perezida adafite akaba agira ngo yenda aricyo azana kugira ngo ahe amahirwe igice cye cya kabiri cyo kuyobora manda ye. None aho ngaho mu Bufaransa byakiriwe bite kuba ari we mu minisitiri w'intebe ugifite imyaka mike, yafite imyaka 34 gusa, ugiye kuri uwo mwanya, ariko akanaba ari umuntu utarigeze ahisha ko ari umuntu ubaho akorana imibonano mpuzabitsina n'ubahuje igitsina. Ibyo ngibyo aho ngaho mu Bufaransa byakiriwe gute? Ngira ngo ntacyo bitwaye, abantu babyakira ku buryo bunyuranye bakurikije imyumvire yabo, ariko abagira ngo ku gihe cyo François Hollande yari perezida niho bashyizeho itegeko riha uburenganzira abatinganyi. Ubwo rero ngira ngo ubu ngubu bisigaye byaragiye mu mico y'abantu hano mu Burayi, ibyo numva ibyo ngibyo nta kibazo biteye, ahubwo uko abantu bagiye babyakira, hari ababyakiriye neza, hari abifuje ko yakora neza.